hakaliang ke Jylla. Symbud Myntri Rangbah ke Jylla iba Preston Tensong ha kesengi balang ilabo ia UMSAWNONGBRI na kebentar ke surok bashi kilometer ke bala siang rong ha UMSAWNONGBRI RI-BHOI ha ke jengmang ke bakendai pau poin hendriu ibai lak tengka. Haba ai jengkeran ke jengelang iba Tensong ilapan pau ya ke jengkemen ha ke bansaki ke jeng urlong ke jeng angnut jong kinong song. Ila banjur halor ke jeng minot ke sorkar benbo hakmat iki projek penroy badai hok haki jaka nong kendong. Hakajuk kepor Symbud Myntri Rangbah ila peliru ia ke community hall bedang syudap syena temai ha ke senong nongkra balabai tengkah hapok ke skim SRWP lembah ketenat penroisor. Program ini berong dan mentoi tan kau UMSAWNONGBRI. Mereka mentoi katain RI-BHOI berokol. Beli ngau pingat rotia rodem dia kena serok napo nongpo umden Singapore namang i kadai ke lifeline offering ya kena ke area ka time berokok teka first phase mentangin sedang muslim show pengin sedang syuaban pol haumden ka first phase ka begin lembah jong kata ka donor ministry ka donor scheme bat ka baar bat pendet hadu ang te penihat ngadle napo ka world bank